Kua hangaia he taupānga hou e whirinaki ana ki te mātauranga matihiko hei ako i te tangata ki te reo Māori. Kei a Crystal Lee Brown, te pūrongo mō tēnei rauemi hou. Kua whakarewa hia nei ki runga i a pukamata. He whakataru na hinengaro hei āwhina i te hunga e pīkoko ana ki te reo Māori. The way it works is we've linked into an IBM conversational service, I guess you could call it, and in that way we can help train the reo bot to respond in particular ways to particular input. Ko reo bot tēnei e toro atu ana ki te taupānga karere a pukamata, hei whakawhiti kōrero ki te hunga reo rua. Conversations need interaction. They need each person to ask a question, and by us directing it in that way, we can sort of direct people to what we feel are common conversations that you are more likely to have every day, and in that way it enables our users to practice more everyday reo. He hia nui ka kitea mo ēnei momo hangarau matea a ko reo Māori, a hei tā kai a ko reo Māori nei, he mahanga wāhanga o te ako i te reo Māori. Tēnei wā, o tira mō ngā uri whakaheke e haere mai nei, tērā pēr he wāhi kia reo bot. I tēnei wā, ka haere au i te tino whakai, i runga i te whakaaro, ka pēhia te tangata e ako i te tirohanga i te ao Māori, mena ko te kaiako he hangarau, he rorohiko rānei. Ana, he mahanga wahanga o te ako i te reo Māori. Ko te tuki pēr i te reo bot i tētahi wahanga. Bot's not designed to actually teach people te reo Māori. It'll help people use a few phrases, and we do want to investigate including a voice aspect to it. But at the moment, it's more just about engaging people into reo Māori. Ahakoa he timatanga noiho tēnei mō reo bot, he kaupapa tēnei e hāpai ana i ngā mahi kia whakawhenua i tō tātou reo rangatira i te ao nei. Crystal Lee Brown, Te Karere.